Maya pabengi po kapatad kang Kristo. Kaniting banal na misa, iabetala king panalangin, ding mitutuking intensyones. Kapasalamatan da po di, Alanige and Torno family, Amelita D. Baleser, Dr. Conrado Baleser, Paulo Haison and family, Eder and Ainal Dizon and family, Angelita Bautista family, Lorenzo and Dizon family, Ernesto and Mila Dizon, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Yoli Pineda, George Joyce Miranda, CJ Chloe Miranda, Leo and Norma Mendoza, Dennis and Yoli Pineda, Angelita M. Gatling, Florisa Bergera, Honorable J. Sangil and family, T32 Dental Clinic, Cora Maglaki and family, Grace Sembrano and family, Iron Villanueva and family, Jen and Enrico Lucas and family, Annalyn Rivera and family. Para naman po king kebay tandadi, Marvin Cristan Magtoto, TJ Hihyosa. Para naman po king sariling kayadwan ng dadi Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumol and family, Christine Ann M. Malig, Edward Joseph and Eric Joseph Malig, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Dennis and Yoli Pineda, Lilia Pineda, Puring Miranda, Danico Kim Pineda, Dale Jess Pineda, Rolly Gina Miranda, Risa Del Mendoza, Dali Dagi Salalila, Nerogel M. Garcia, Jimmy Pacho, Sarah Joy Cueca, Gino Kylie Pacho, Lovely Canlas, Eder and Ainel Dizon and family, Angelita Bautista family, Lorenzo and Dizon family, Ernesto and Mila Dizon, Ruben and Trixie Henson and family, William Pamintuan and family, Herwell Pamintuan and family, Evelyn Nogoy family, Brian Medina, Lisel Medina, Dirk Medina, Joran Villanueva, Mike Anthony Vergara, Jolan Villanueva, Nicole Yumul, Chris Jessica Marie Yumul. Para naman puking malaguang kapaldanan dadi, Mary Ann Almeida, Glenda Sardenola, Ronald Paroli, Josen Ian Paul S. Mangiliman, Jose Pineda, Tess Palo, Emily Cruz Sichon, Hailey Kate Soga, Ruby D. Ritzano, Caridad C. Orgonia and family, Isabel and Benjamin Gapay, Pides Passion, Reynaldo Pagio, Gina Yubul, Elizabeth Flores. Para naman pukin safe travel ng Mark Angelo O. Gapay. Para naman puking kaladwada di Senyor Amelia Sarmiento O.P., Constancio Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Concordia Aqueda, Pepe Jr., Benedict Yusuf Rason, Alan Chenesky, Lolita Panlilio, Vicky Manalili, Rogelio Dirit, Patricia Dirit, Leticia Lotibo, Romeo Caringal, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Regina Di Caico, Julian Di Caico Jr., Ruben Henson Sr., Rupo Aguirre, Ricarda Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Dubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre,
Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Eugene Buenavista, Raymond H. Padua, Jimena David, Benny Hernandez, Fernando Garcia, Redentor Punsalan, Elmer Sumawang, Luciano Quintira, Gaudicio Maria Olea, Lamberto Gueco, Pianeto Bayog, Maribel Samson, Luding Samson, Nene Samson, Victorano Lusong, Perlasitas Lusong, Princess Shayna Cabuso, Pedro T. Baluyot, Gloria Gasa, Ferdinand Bagang, Jose Canlas, Antonina Pineda, Jobito Calimoso, Edgardo Calimoso, Pelisa Raimundo, Nicasio Generoso, Ebubiges Liberato, Silvestre Lansang, Luisito Pacon, Fernando Langsang, Jonas Pagio, Romel Hiosa, Eric Jan Hiosa, Pablito, Patricia, and Alma Cao, Godofredo, Emma, and Jane Castro, Delia Alicante, Gabriel Coronel, Antonio Manalo, Juanita Maglalang, Iluminada Season, at ding sablang kaladwang mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tapo, Reverendo Padre Tergli T. Villanueva, SSS. Itibon tamo, king lagyuning pa, ang puaning anak, ang puaning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng gunutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin, Paulining kaya katang kakulangan, akatapatan, at kalinisan, sisyan talarangin rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat, magmasusi, kareng banal na misteryo. Iagkastangin ng may agnadagnan ng kapanisyan. Makumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at may yalwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payang tutu, pakalulwa na katamu, at ing pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katahan sana, king biye alanangga. Amen.
Panalangin tamo. Hoy paming mayupaya, ing sablang mayap ibat keka, ikesanang tutuki king agyang ning Espiritu Santo, para timing ato para ning kaya kaming katungkulan, uling baluming divino mong kapagnasan, adalami sana ing kaya kang kaburyan king kayang kaganapan. Itinganado ang liging kapamitan ng Kristong anak mo, amagbiat magari kang bemo at ng Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanang. Amen. Pamamasang ibat, king mumunang libro di ngari. Miras ya Elias kim bundok ning Oreb, ing sagradong bundok. Karin atin kuweba, linubya karin bang matudtud. Kabudabud migsalita ya ing Gino, nga na, Elias o batatyo kaketi, lumwal kaken at talakad king taluktok ning bundok. Kay bat nanita, linabas siya ing Gino, at tinyopya ing maragol at masikan ayangin, at inaspak nala ring bundok, at piglasilasi ring bato king harapaning Gino. Dapot ing Gino alayo king angin, kalabas na ning angin. Minayon, dapot ing Gino alayo king ngayon, kalabas na ni ngayon, api, dapot ing Gino, alayo king api. Kay bat ning api, ating malating siwala. Inyang dimdam ng Elias City, tikpane ing lupa na king balabal, at linwalya, at menaya king arap ning kuweba, nga na ning siwala keya. Elias, nanano kaketi, peki bat na, mangat mo kung katapatan keka, o ginong Diyos sa mayupaya, ereti paran ding memalening Israel, ing kasunduan agewa mo karela, lesak dalaring altar mo, at pematering propeta mo, king kapamilatanan ning espada. Ako namo ing mitagan, at panintunan dako pa, bang paten. Nga naning Gino kang Elias, sulong, may balik ka king ilang ning Damasco, kay bat lungob ka king syudad, at lanyan meng laro ihasel, bilang ari na ning Syria, at Jehu ay anak ng Nimsi, bilang ari na ning Israel. Lanyan miyamo naman laro Eliseo, ay anak ng Sapat, ning Abel Mehola, bilang propetang kayalili mo. Ingamano ning Gino, Salamat, King Diyos. lupam mo, emesa papanpan kanako o Gino. Lupa mo, mesa papampan ka na ako, O Gino. O Gino, pakiramdaman mo inyaklis ko keka, malunos ka at pakibatan mo ko, nga mong sinabi, mekeni, panintunan mo ko. Lupa mo, mesa papampan ka na ako, O Gino. Nga kung may kibat, burira kang akit Gino, lupa mo mesa papanpan ka na ako. King kamwa mesa palakwan, iningke kang alipan, ikaying ka kung kasaupan, mo ko sa lalakwan o payimbrusan. Lupa mo, mesa papampan ka na ako, O Gino. Itiyaing paniwalan ko, takman ko, ing kaya pananing Gino, ke tilabwad daring tao. Manalig ka king Gino, mo pa'y naning lob mo, at katatakot, uwa, manalig ka king Gino. Lupa mo, mesa papampan ka na ako, O Gino. Parangalan tayo po in mayap a balita.
Gino, kako ituro mo lasa, ringke kang dalan. Ituro mo ko at tarian, kingke kang katutuan. Ang ginumanatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king maya pabalita at pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus sinabi na karingke ng alagad, Dimdam niyo king kanitang minuna, mituro mo naman. Eka makipangalugod, dapat ngayon sasabihan ko kaya kayo, ing nino mang lumawe ating pamangay bugan king metong nga babae, king puso na, may kakasalan king pamakipangalugod, king babaeng ita. Nung ing kaya kang matay ang maging sangkan, ing kaya kang pamikasala, duguitan me at yugseme, uling mayap pang palak, ing kabatingan kang metong ng dake, ing kaya kang katawan, kaysa king ala kang bawas, ing katawan mong miyugse king impyerno. Nung ing kaya kang gamat ing sangkan, ing kaya kang pamikasala, pututan me at yugse, mayap pang palak, ing kabatingan kang metong ng dake, ing katawan, kaysa king ala kang bawas miyugse king impyerno, ing kaya ang katawan. Kanitang minuna mituro mo naman, ing nino mang magdiborsyo king kaya ng asawa, suka neng dinan kasulatan bilang katibayan ng karelang pamigkawani. Dapat ngayon niya ako sabihan ko kaya kayo, nung ing lalaki kawanyan ng asawa ng naman may kipangalugod, at ing babae may kasawa ya, king aliwa, may kasala yung lalaki, uling yung mitulak king kaya ng asawa, king pamakipangalugod, at nino mang makasawa king babae, kawanyaning ning asawa na, may pangalugod yan naman. Ing may pabalita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya pabeng ko kaya kayo ngan. Maya pabengit po, Among. Kamusta po? So, ating pong kasabihan, sabi things are not always the way we think they are. Things are not always the way we think they are. Nanya po ini, usually, nano pong mag-greeting kayong pamisip yu. Usually po itang kareng Facebook, nung kanya po yung Facebook, detang karetang photoshoot daw po rin pamangan. Kaya po, pakit de po ka rin. Potang yung picture, naningal ba, ito pong burger, kaya yung picture po, akit may kanyaman, at may ka-organize. Pero potang biyeda na kaya kami order ka, malawt ya. Ngayon katutuan, po, malawt ya. Tang linawe mo, aliwaya kaya tang realidad na nimbiye. Ngayon po, ing mo muna tang pamasa makanya naman, ing payab nakikata mo, ring pamasa ngini. Nga pong milyari kang Elias? Nga pong milyari kaya? So, yesterday, tapong dapon, nang milyari kaya, ni kadwela po, bala mo dwelo, kareng non-Jewish pagan worship, po. So, nang milyari. So, may wala lang, may muway tang hari, kay bat, ngini, pete talagang propeta na. Dimdamye po, pete talagang propeta na. At ngini, Elias, meni kayong bundok. Sinalikot niya. So nga na po ni nga pong ginukaya, Elias, lungwal ka kin, at talakad ka king harapan ko. At, king taluktok ng bundok, kay ba nanita, linabas siyang ginu. At tinyop yung maragula masika na hangin, at inaspak na rin bundok, at biglaslas na rin bato. Oneng, at siya po ba ka rin nga pong gino? Ginutang Yeso Kristo, alayo. Kalabas na ning hangin, minayon. Pero, at siyo ka rin ginuta mo, alayo. Kaya ba ni ngayon, ingapi. After ni ngapi, at siyo ka rin ginuta mo, alayo. Kaya ba na ni ngapi, itang malating siwala. Itang malating siwala. Inyang dimdam ng Elias ito,
ng gewana. Tikpaning lupa na, at tiklaning lupa na kimbalabal na, at linwalya, at kay Batmenaya, kingarap ng kuweba. Nuka rin niya po ikiting ginu, ketang malating siwala. Ketang malating siwala. Different mighty phenomenon that occurs, but God does not reveal His divine presence in these most outstanding ways. Nuka niya po bakit nga pong ginu, but in a quiet and almost undetectable manner. Kaya kataong pong ini, nukan tayo pa kahit nga pong ginu. Yan po bang masigla, kaya nga liwaliwang lugar, o kaya malating siwala. Kaya tapong bandang taulinan ng kaya katang may pabalita ngayon, pawaga na po kaya katamo na yung adultery, no kanya pumagumpisa. Keng, yung pamakipangalugod, no kanya pumagumpisa. Potang, ng ninumang lumawe, ating pagnanasa. Ninumang lumawe, ating pagnanasa, karin niya po magumpisa. Adultery of the heart. Makipangalugod ya, king puso na. Sabi na nga pong Ginu, he is emphasizing and insisting that the violation of the sixth commandment is also committed through willfully generated evil and impure looks and evil thoughts. Mag-advance na pong bagyaking gospel. Na ano yung po itang pututan me, self-mutilation. Muna yung mata. Na po, nasabi na ng ginuta mo. Yung mata ang pong gamat. Nung yang sakkan, yung pamikasala mo, dukitan me, pututan me, at yugse me. Among buri po sabihan, yung mata, yung gamat. Yung kos, ya po ba yung kos, yung gamat? Hino pong kos? Siyempre po, yung katang pamisip. Siyempre po, connected la po rin,ewari. Yung katang pamisip, ito po yung agent, yung katang pamisip, yung agent for sin, according to what we touch. Kaya po, what we touch, ng total ng tamo, and how we touch it. Ng total ng tamo. Halimbawa, king lust or king greed, or king baging makasarili, or violence, or halimbawa yung matatamo, makanan niyang maging agent of sin, according to what they look. Nung nanong akakit tamo. Nung nanong akakit tamo. At, nung king meto nga bagay, nung nanong yung akakit tamo. Kaya po, kasi liwa-liwata ang pamanakit eh. So, nung makananta, alimbawa, at hindi nalan. Eh, but, ayot yung kayabe. So, magumpisaya po ka rin eh. Mimisip ta ng marok. Kaya po, mimisip ta ng marok. And, yung ginutang Yesu Kristo, nanong pong buri na kaya sabyan, at paputot na la. O paputot na la, pututan mo lang literal mo, yung gamat mo, yung mata mo, makanakang manakit. Alya po literal ito. Alya po literal. Na ano pong bunin sabyan? Yung bunin sabyan po, ito, mas marakaltaan pa po kasalanan kaysa karing partina ng katawan tamo. Kaya po, kasi nung bilangan tala po rin kasalanan tamo, siguro may gisan tana. May gisan tana. Jesus is not speaking literally. Why? Because we have more sins than we have in our body parts. Kaya pinsabi damin po, adyang milakonongan, deng offending parts, na ning katawan tamo, pero, nung yung pamisip tamo, kaya katang our minds, yung pamisip tamo, is the source of sin, everything would still be intact. Sin would always still be causing us to sin. Kaya po, bay, makanano among, ba, may stroke ka. Ay, nakapwede makaisip kantan. Ba, mila konongan, imagine mila konongan, eh. Pero yung utak mo, mamandarya pang kayong karokan. So, through thoughts and desires. Po, thoughts and desires. Yapin po yung pawagan na kaya mo, yung may pabalita ngayon eh. Halimbawa po, yung doktor po, may makabang yung appendix mo, o kaya may infection ng abdo mo. So, advice na kaya ka, lakode, po makanta. Nung ede po lako ng malyari. Bawa yung appendix mo, nung ede lako, may makbong ya, mate ka. Ali po. Yapin po makanyan mo naman po yung pawagan na kaya katamo.
ng ginutang Jesucristo ngeni. Kailangan tang pututan, patloran, dokitan, ing ega na ng occasion ng ano among, ega na ng occasion ng kasalanan. Ngayon po, hence, ita pong warning ay ni, literal ya po ba among, yung sabihan nga pong ginukiyakatamo, it's all about our attitudes. Yung kiyakatamong attitudes, dispositions, ang po yung kiyakatang inclinations. Ano po dapat gawa namong? Jesus is recommends us that our hands, then gamat tamo, should become agents of compassion. Ngayon po, should become agents of compassion and healing and comfort. And, then kiyakatang mata, they need to learn to see na ano among, the truth and goodness and beauty that are all around us. Nung makanan niya pong ikit Elias, niya po, makanan niya ikit Elias yung ginu, kiyatang malating siwala. Niya po, mga regulareng mong nangakit na, pero ikit na yung ginu, kiyatang malating siwala, makanyan mo sana nung kaya po kaya katamo. Niya po, tami pawagan ng may pabalita ngayon to see, to learn to see. Niya po, to learn to see, and our hands become agents of compassion and healing and comfort. Uling ito po yung purpose da. Then kaya atang mata, ang poreng kaya atang gamat. Ngayon po, ito po yung purpose da. Yung purpose mo bilang tao is to do good. Our relationship with God can be blocked and harmed in ways which others may not consider as hindrance. Uling aliwaliwa po sitwasyon. Ngayon po, tandaan tayo po ito. Etang po pare-pare sa sitwasyon. And this hindrance to our relationship with our Lord Jesus Christ, at maantayang struggle na kaya mong, at ako makanine, uling aliwa-liwa tampo. Aliwa-liwa tampo sitwasyon. Na dapat po gawan tampo yung ega na gana to deepen our relationship with our Lord Jesus Christ. Deepen our relationship. We must also work, we must always work at the other relationship. Kaya pa niya pong sabihin ali mo po kayong ginu. Nune, kayong alimang relationship tamo in our lives. Sinureto, pag umisatan po karang family members tamo, yung katang kakaluguran, then kakilala tamo. Relationship can be simple and unassuming, or they can be very complex and hard to maintain. A true relationship, makanay na po among, we must be open, makabuklat tamo, to God's working in them, so that God will work in them. At the same time, to avoid anything that will stray our good relationship. Our relationship with God and with others is a mysterious thing. Po, may ito nga pong misteryo, yung kikatang relationship, kayong bawat metong at metong, at nga pong Ginoo. At it is not always what we fully expect. Po, it is not always what we fully expect. Yung relasyon tampo, which we should seek, yung peka-essence, yung peka-purpose tampo, napi mabiyata mo. We are a relational person. Sabi tayo po, no man is an island. Po, no man is an island. We are relational people, but our purpose is not to do harm. Pama kasi, di na sakit, yung kaya kang siping bale, yung kaya kang neighbor, po, pasakita ng metong nga tao. Nung boss ka, pasakita ng metong nga tao. Huling aliwa po ito ang purpose tamo kimbi. Yung purpose tamo po kimbi is to do good. Is to do good. Sana po kayong aldoldo tamo pambiyebye, gamitan tayo pong matatamo. Para akit tayo po nga pong Ginoo, kayong kasimplan, kaya kasimpleng bagay. Akit tayo po sana, at hindi po, kabang po tang akit tayo, gawa tamo naman po sanang mayap, king metong at metong. Etang po sana man lamang. Etang po sana man lamang. Etang po sana, po natin kang akit, aliwaning isip mo. Why not think positive pa mo po, Aliwa itang dudang pa, ating kong duda. Aliwa po sana ita. Ito po yung parimay na yata ng ginutang Jesucristo ngayon. That hopefully, na kukutang na mo naman kaya katamo. O batatso kayo Kenny. O sasalikot kayo. O sasalikot kayo. Sana po lumalta mo para mag-spread karokan.
Nune, to spread goodness. Kayapan. Kalupa na pong Elias. Nepo, kalupa na pong Elias. Sana, we need to spread goodness. Kayong balang ang metong at metong kay hatamo. Amen. Mit mong kapanaligan tamong iarap, king ginuin kaya katang panalangin, pakiramdaman no ring mamaos kaya nga tamong sumabi, pisan metong mo kami king lugod mo o Ginu. Pisan metong mo kami king lugod, O Ginoo. Para king mabilog a balayan ning Diyos. Apalaganap de sana at asana king be ringaral ning Ginoo. King matampa at marangal a pamisan metong at pamibebe ning pamilya. Panalain ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod, O Ginoo. Para karing magsadyang makiyasawa, manasa ng pakibalwandang miyamasamas, ing pakibata na karelang tatanggapan, at iyak mana ing arapandang. Biye, king kaburyan ning Diyos, panalain ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod, O Ginoo. Para karing pamilyang Kristiyana, manatili sanang tapat king metong at metong, midamayan king kanawan at kasakitan, at mibibye king pamisan metong at pamikalugod. Panalain ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod, O Ginoo. Para kaya katang makatipon, king kapag masusya na iti. Manasa ng itaguyod tamo at ipanaral ing makakristyanong parasan. At kaugalyan ing pamibebe. At ingatan ing dangalan ding miyasawa. Laban ka ring maling kaisipan. Panalain ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod, O Ginoo. Ngini po adwan tamo ing sariltang kapagnasan. Igpaming malugot, birian mong mibayit, ya inganak ban mi katawang tao, amibili lalam ning pamanigat ng Jose at Maria, maging uliran mila naman sanang ing bieta lasawa, ring pinili mong talangingat ning kaya kang anak. Itinganado ni kapameta ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalayan kayo kapatid, bahin kaya katangdaang matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipanging miglalang, wit mong pakalulu mo kaming balikdan, kaming kaya kang talasuyo. Tanggapan mo sana rin ngay na yang pangmikeka,
at pasulungan mo kami king lugod, itang anado ani kapamalta ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman natilya kaya kayo, At kaya ka iyat antimorin. nayo rin puso yo. Makayat nanaw king Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Unepin karapat dapat at matulid yung pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa. Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapameta ng Jesucristo ang ginumi, yung kaya kang amano, aking kapamilataning lelangan may nyato, yung talapang at bus, at tinubod mo, bang ikabos mo kami. Inyasat kapamilataning Espiritu Santo, mi katawan niyang tawa, mi bait king Birhen Maria, ti parano ring banal mong kaburian, bantala ka din, yung metang nga banala-banalayan, palaki ka. Yung nagpano ring gamat na king krus, bang sintang la, yung kamatayan, at ibulalag na yung pamanyabling mebye. Ulingita kang berin sa blangkoring ang hel ka rin banwa, darilit min kaya kang ligaya, layang makiabe king alantok ng king pamamunya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay pa, kapin banaloy pa, iging panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kayo malyalang katawan, at daya ng ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang luging pamaylasan at kamatayan, hingwaning tinape, kaya pasalamat na kaya ka, piraso niya at binyene ka rin kayong disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iting ka na ang katawan, amidawon para kay kayo. Makanyanuna mang kaibat ng apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamata kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minungko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, yung dahil ng bayo at alangang tipan, amin bubu para kaya kayo at para kanyang sablang tao, banketa mi patawaran la rin kasalanan, data niya iti, bilang kapigaganakan, kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mo pa, yung kamatayan paman yubli ng mebya ng anak mo, daraon miya kaya kayong tingtinape ng biyat ng kalis ng kaligtasan, layong pasalamat kaya ka,
Impepaliran mo kang matampang tala kadarapan mo, bang sumuyo kay ka. Mapakumugaging pagamwa mo, kingi kami nga nagsanang misulusulo, yung katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mayo ikpa yung Santa Iglesia ang makalaganap yung metong ayato, bang miganap yung lubud, kambe ng Francisco kaya kayong Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, o ding sablang pari. Ganakan mula naman din kapatid ng Pepay Nawan at manayang subling me, at din sablang mayaw na be, tanggapan mula naman sana king maligayang mga harapan. Pakalulun mo kingan, gawin mo kayang karapat dapat magkamit king biya alananga, bang kaya benang ning Birhen Maria yung dunin Diyos, ni San Jose kayang esposo, kaya bera ng apostolo at din sablang santo, at tinapad king malmong kaburian king kaya kaba ning panahon, purianta at paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang may payong tutu, kagom ng Espiritu Santo, upurian dakat parang alan, manggaman king alananga. Ngayon ni manalangin tangmit mong kapanaligan at luguting pa karingamanong tiro na kay katamo, ningginu. Ikabos mo kami o ginugin sablang marok, balagod mo yung pagkalubing kapayapan kayong panahon ni, banging kasaupan ng kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos ng kasalanan, at miligtas ng sablang kaligaligan, kabang mananaya kami kambening maligayong kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak kaya kayo, yan mo sana baligtan din kaya kaming kasalanan, nanilawan mo yung kasalupantayan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan at panging kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman at ilisa na kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakitangin ng may kakametong tamo, king kapayapan.
Ngayong kordero ng Diyos, yung malalakong kasalanan ng yato, mapalad na rin mayawos, kingapuna ng kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miya ing amano mo at kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka mahigit ka sablang bage, at pagdasan ko intanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening pinandit, era ka atanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Si Claude Tamo po. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger.
Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Manalangin tamo. Oig pang malugod ing sakramentong kaya kaming tinggap, dinisana kaya sana karing marok ning kayungyungan. Ibinasana kaya kaming tetagan, tugupad king kaya kang kaburyan, at ing dapat kaya tang matulit at makataliran. Itinganadwan ni kapamatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. manalangin tamo. O malugod apong mamakalulupis at mo kang bening banal a krus, hingalang kubas mong lugod ning balen na iniwi mo, pakiramdaman niyo sa ding manigapuyo at panalangin ding balang metong kay kami, ding magmasuki hisiking aldo ning karelang kay baitan, anibersaryo ng karelang kasal, maglakbeking aliwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at magikapanandaman, ipagkalabyo po saning kaya duwa na nalalapit ding manigapu kay kayo, at tangkapan dangbit kong kapasalamatan, ingkalam na ating ulang halub, abalikan kaya kayo. Bendisyonan mula naman ding imahen, rosaryo at kandila, laro o karelang daralan, bang sesen ing lugod na kaya kayo. Kapametaning bendisyon na iti aga nakada sana, ing pangako daking binyag, at ikamu kabuding karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Apong mamakalulu, Pakaluluan mo kami. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. ing ginuman at tiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahing tutu, ing pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at parating magmula king labis-labis ng kanwanan ning Diyos. Salamat, King Diyos.